Eliterane Josephat Hamisi. Biamuno Mulikito Josephat Hamisi asorobochoro asenchira yoboye kiranugo tigarato kumetiwe ikabona sensemende meya nyanchwa ase kaunti ya Kisii omusubate yo mukuru sensemo ya nyanchwa yo kutoka meya kaunti ya Kisii nigatangira n'abanyanyimbo ase kerenga bunani gabaga komuroma omusacho echinsemo chansoni na kumubutora omukagero yo musubate aserete Grace yarubwe myaka 35 nigobona amusamye chinsemo chansoni yo mugako yo bwate myaka 35 Aselieta Eludionuko abwasa murumana kubutora chinsemo chaye iko musacho yubona arasenya getari ya Kisii Teaching and Referral Hospital asagendrete kurwandrugu mabwaye likonyara wekonya kolengana na Carolina boigona bantu bensemeyo niko batebire buna niko babera gutwaliyo mwanashinga kichintambe asekolendo mugako yaboiga bagwasyo linakote ya buna niko babwateliyo mwana liegenka egentokera omongno ye Grace yaro kubata kumusamya na kumona machinsemo cha Johnson na kumubutora. Kwa mfano sasa hapa kwetu Nyanchwa mwanamke amekata viungo vya mwanaume akitumia meno yake. Haijawahi sikika watu wetu. Chuzi mtoto amengolewa macho sagini. Haijapoa. Juzi Nyamira mwalimu ameuawa, amewekwa kwa gunia. Haijapoa. Juzi wazee wameuawa ati ni wachawi. Haichapoa. Hapo mashamba tunapigana, watu wamejaa